Kertong ke Voice of the People's Party, haka election nong tau anj ke yang dorbar ke Jela Meghalaya mentau senam arjar pulai nanot Shillong, Bah Adelbert nong rum, haka khandru tere ukola lingkot arjar pulai ula dam kho siu haransan ban Duai hapadeng ke jingkran jong u, haka jingelang pajba ke parti Hamadan Pulo. Bah Adelbert ula panmab na ukpa jong u, na kebenta ki lat kilat bat panru ke jingstat jingshemphang ban le ke bedai bat ke babha. Haka jingkran, Bah Adelbert ula bartai ya ke daw bola no ke khnam bat ke rai ban rung pat syaka VPP. Sampau tu lagi senam gaya. Kisah indur yano. Hatum dei lagi. Kitok yu pajba. Kya manwara ke jingkala. Kikala nak koi ka party, sakoi ka party. Nak koi ka constituency, sakoi constituency. Nak koi ka government, sakoi ka government. Kyo hana. Bakin wanra ke jingkala. Hatu pajba kan ni ke jingkala. Kabakari ke jongi. Kedai ban kiu artet. Kayar arsut. Yanoin kino. Kisandur penban yala dia. Kasan perthai, kasan perkhat. Kedai ban sandur ya kalawai. Jong kilong dien kipateng kibanang kha senek selaperthai. Dari sosi pat. Bangi pet ya kini. Kita ke bangi ong, ki kwan mentoi simet, ki transnam, ki ksar rempei, ki rem dorbar, ki klenyatang, ki cuat labang. Kabangan luat lu banong, bagi day tang ki suri kop sini langbrot. Unong mi kwat hadu kasgi ka khelamat ko bakhadu suam dikot mensiang unong be nganang klain mo ko ban bat be itu syuki dei tang ka state reservation policy ko bangadawa mangoong bagalong outdated mengigay benreo kasi kan ni gidon saupo kalba kiwe kalba mengingidon kan ni yo saupo kalba kiwe kidon kan ni yo saupo namatadawa ngolong outdated. Dongkam ban review, ban revamp. Dongkam ban pentamai, ban kimi biang. Maklam dale silang ya kita ki prado prasnam ki para jaj benriu jongka Meghalaya ka jongi lagi khasi ki jantia bar ki garo khnang magilai ngini baka jaj benriu jongi hadin san posnam kan kio lagi san posnam hawara consultant nasabar daki polak daki folklore itu nanga bat napi hendai pai bang athai film kelet dei tangka state reservation policy ki phat yap na ka syuki hapo ka assembly play ngatrai film kelet kita tiboong ki i jag benriu haswa bunya chaprang shishu nangit skam penong lingo barden kom presiden rangbadu mapi kelan ko dan san ban mapi buran hang tu kejingtip lan jong akam sya mamat kadau ngas mau scam ngas mau klaim wadan gibong baret piti kena ho pile bakini kita gihe keran ngawong pim de gihe keran gini gihe spa kaba suwa bakin job dia dak tu balana ki job ki luti sendon ya ka lawai jok ki longdien baki potong ki jongi kani kamja tampo constituency joma 17 North Shillong constituency hakeling jokari haswa wan serang nasanu belinge khonsa badan subha presiden rangba syainga banafiru subhaya syalan ngakwa ban keren balai ngabat scam ni kanam boros kata kene digasi kumala pelat sansiing ya ka jele ke jonga barka khnam ngalap pedesno apa diladi barka seng VPP kata ka bagitip ka voice of the people party kabang akwa kanong kumuong ba may bon baka sur jo pai ba kali ka sur jong play ka party ka sur jong upay ba mangit kular ka jong pi bangin wara ya kata ka true demokrasi harga state ka jongi kini
Kitemu yang wan penkelai demokrasi, syaka demonstrasi. Syaka kesinsyar, suit, kesinsyar, bangdan suka jing teblem. Ngin sapoi kam sedin, ada syong kedor ayat nga, yang wan keren, ada janmit, ngisya nga. Ngakua Ahmad jong pipai ba hawasit abasay kung mga larong sa kajali jong politics lembaga jong penislo ka jong lembaga sengknam naman ka don kita kajing anggur hati kipor naman raong kita kinongelam but due to all political parties has failed to deliver their promises naman day ka daw bagi political party kita fail lakhay ka knam nakamatagi bansa ka sa ning seperti di mat ka daw malah berngam tokmet yai papa cuma hak barang lui bangarung sa politics ngarantang kuwi ka jingit banle om tang ko ba le banle ya ka badai ngako Ahmad jumpi tang simelit ngan panmab ti papa nama kene digasi ko bangala penkut le dia harus dei pada kenam buat wala kami nak kenam mereka semua panong ikipai ba no kersan joka 17 not Shillong constituency pada piru baro bangaso sarong pat ngaso scam bangayo ban ra lagi tak kenong rem ban beteng ha kijing syakri ki sama ha ko bede ha po ko jalam jong su ramba ngelam Bah Adelbert mila basaymot ibal juyeng sat nak betaki tauba ibabun ba kimat jong kejai penriu Syah ingat subhan mana samut ngambil balik drama ngambil kejutip dalam jemaah kamsya tangsi minit hari kapur ngaku ada manong ibu pa sanjif haswa jemaah saya seperti ngelapor ngam tik EI kapur kebangarung sa politics banong EI ladawapi papa may jumay dalam ni may inaktif mentah sebab may nga batang kami pitupa Kalit no, seselajang sekoy patapatay. Papa, ngantip, yaki ko pamalik kipor. Ngabernam yipi, manong na pimi, bankersan, yato nong elam habubakam nong elam kipor. Mi na yin. Lada pim kersan pariu, subasyong na yin. Markay mo pif bakla, ngangkuak bangar ng bakla, ngangkuak bagi kudikti pating jangar kim bakla. Papa, ngait panmab yang kejing bakla jemaah ngalong innocent hakan kejing room ke jemaah sa politics ngalasya elang bakla bangang kuat ban syai elang bakla bangang kuat ro banelang bakla dengan bad scam ya ke kentin ko piki ong inga ngkuat ban room sa politics wat le tagi baba ngrile ya ke badai lui sipun piki balok ngakuat ban keren ya ke kejing syah pi irut balok kata kejing idong kata kejing peni yang tak ego kau bangidon badan yang suyai mengakan ni kentin hakipor ke balik ngaru walingo lagi kuno ngapoi sika VPP namari kibrio ngidon ketu kemensiam bonut lega songu yo play abang lah terwai dia man mina kram haso man naik cikiwai ngan penti kena bangan yo ban ra lang kenong den ngaso kemen bagi perta je teli bolos kata ban perta ban tweet nanti kalau basuk dia bandek dalam dia kalau baik dengan sungguh yo boleh nombok nang tau ubah pendon tak mensim sorit ha mengawan banyak dalam rekat Bah Adelbert banyak klet kiki baru kan dia ada kecil dokam tu kapur lam kum ta minum yo yang kecil teli hakari ba kejat bendera bujungi kecil pat kayeng pat sem kedai mar kecil bang pendem kiki meki kpa lengkerang kayeng kesam kecing kuat bor kecing kuat burom jong kini kinong elam kibakam dia kinong elam hindai pat ba kini kinong lilam wala kiyo kalaru kindi lilam kin lilam ru wala ke state jala Meghalaya kejungi nomor yaki kinut banong ya pi pat ba bangiwan nak beta jo pi pat ba banrat dingkong jingduk lanu kinumrat dingkong te jingduk maki kuat penduk sa yapi nak punya ban tiet ban penyat yapi sekadiang sekamon kedon bijingo lembaga ketin nang way poverty is not that
we cannot provide the poor. But it is because we cannot satisfy the rich. Kajing duk, kamday namar banglaman penbiang, ya tiba duk tiba suk. Mereka day namar bangimla ban penbiang ya kibarus pa. Day namar kadau, kila superta ke development Kyrwoh kapar sanpau teli kisnam pai ba kilayan tunginya keli si pai ba tungin pai si pai ba ngin rindur si por belik sanpau teli kisnam manu baroi bat manu bapar ai kublai kerpang yakin nong elam jong ke PPP the Dr. Batskem, the very spokesperson. The Dr. Kara, the Vice President, Jong Kaseng, the Dr. Ricky Singkon, the Secretary, Jong Kaseng, the Kertong, Jong PPP, Naum Sning. Kyrwoh Kyrwoh bara kerteng jongpi ki para kertong kibran baro ani rensan khanda jer kerteng nidon hangne habasit abasai banpan ke jikar khu kardo banpan ke duai ke pirat napi iwei bamangi ngin pentikna mangin pelong ila dei kita ki Atiar ki balwan ra ya ka jingkala ka bangi community kandei na ka masriyo sya ka babha bacha ka bakamba susu kani ka bangi bu ka jingkala hakamat jampi ka balik kandei ka bayong kandei ka bayong umdei kum kini ki suri kup sne lambrot ki don illegal mining relap kano phomot par ki baklat Kapo Giant Hills, Kapo West Coast Hills, Natai Pikin Mau, Namal Badai Badon illegal mining, Lap Imadiap, Kibot Bantok, Pio Mamdon ke illegal transportation, Ndai Katrok Lori Idu Belat, Nakalapat Midu Yung, Denam Dai Padba, Hato Longsi Bisusha Toksa, Hakini. Kibakular yo pai ba da kumui pat kibale pat da kumui kiong ban kelalong kita kinong tawan ki thok ye pi ki kular ye kari ba ka jai brio ba ka state Meghalaya pro koi nei panman ki kelalong pat kinong thau pisa dakas bot ke jongpi namat kada wasu scam mengampat jukla na kanong rem ya ka banga kular ru haladi. If situation compel me to change my principle, I'll quit everything. And I even quit politics. Kata kada ikaw mga buko jikular. Mga melang bakla, mga scam. Hagan ikaw, kenoon ko ka PPP ru. Ngidon ay takaju ka jikular. Ngino may lekay, bat ka nung rin. Lano ginumla, banyapain, barka syuki, banyapain, barka laway. Jom kilong din kiban saka. Ay kublay kulum lang pi baro. Kibala pula di kapor ke bakodor ke jongpi. Ngadon ban penken mau. Wanong sudo nong. Iba mebor menai la penken mau. Iba mebor. La penken mau bayong la dir. Ngaku aban kelilang ken sa konstituensi. Sa ka state hi brokoi. Sa ki konstituensi baper. Bangi peniang bangi terwa mangi. Kum ka VVP sa ki paiba hatu la dir se. Hato san posnem klem dir kawai ka anyo ng padon banyada kerpang ya kari ba ka jaj benrio banyada kerpang ya kalaway jong kilong din bat ki pateng ki jongi ngakwa wanong ya piway wanong so benut ya kapor ba pipidon haniga madan rekat bani kanega jo kamadan hagas ni kharar tarik la pelong dak parti hespa kani keju kamadan
kebelah pelong dekat parti kebayong Bah Adelbert, a very poor party. Tangko yang kau awan perkemau fi. Wanong sodok nong. Bargang net scam bagay kicing community, nganget scam bagay kicing kerman, nganget scam bagay kicing amnot lang kejong pi, bani I tak kicing kela. Ngat kedau pidon nang kejaga, bisa kicing krep, bisa kicing tangan. Hendak orang pitang ni kawai. Kanong dok nong. Kali kicing IT kicing pi. Kapor, hari kelai tu lagi nongrin. Kapor kapa PPI, kan kelalong kebor. Bahkan penyuapat yang kedor. Kau bangin lak ban dap ya tak kajing temu kajing angut nak banta kau bah ngilasya ya lambak lalu baru santo tu likisnan kapor kakelalong kebor bahkan penyo padangi ya kedor kata kau bangin angut ngiladong kam palat ya kinong elam ngidon halak kajong keri ngidon halak kajong kastit halak kajong kendau kasiap kan dalek ben pat ye kiwei pat warakin dei naga jong naga jaipun rio ko jongi kidai kita ki paranong song snong jong ke jela Meghalaya kan bagidang sotu ya kaban burong ya kiwei kan bagidang iye dila dia ke jingsuk ni pentikna bahkan don ya kahok ke jong kiru nginum tuklar baningit skam bakiwei ru ya kahok ke jong iru kinum persang bantukular. Dari tangan-tangan nak berpenting na, ya ke jingsuk. Maringit scam, ya ki an ki bala sateng. Kebangi ko macam beriu ki amnot, ya ke ILP. Keban perking, keban yada na kinong rung, nong kinong wei, sani ke selawat. Hani ke ri ke jomi. Kebangi itang ki din rung, ngimyu isu ki din mi. Hatu kam don ke jingma. Atau kau belum kacing siir kalau way jom kilong dian kipateng nila satu haka kai pateng nila serang masak keliru ya ka songka ka songman bermut bernet nila sak keliru ya ka san partai ka san hima nginum pat le nginum pat sungsan nginum sungsan ngin kemau baka san partai san hima ru nila sedang sak keliru Hakita ki boong ki I jaj benriu hendak kita tangki suri kop sini lambrot ngaban ban siban ni ketien mengalai ki ai ke baki kile ki le ben le ko yang I ke pateng mata ki mendon ki sikit kli nam ta kalawai badai halor kata kanong ren ke bangi kuat ban penting kena bagi konstituensi ke bangi peniang kong ke VPP kin ai ke jingkular ban penting kena ban ai ke jingjob namar ko pai ba hoy anak ko ban kren sibun le ka por nang sya namar ngai skam ba VPP nang ngai ka ketien pen ngai ya ka ka dai mat kadau ngim ngai chu hak ta ka numbers hata ka majority namang rei ba ka majority ban numbers itan pan thau sarkar ban kamai spa ban khli pa ka baidu dari kisukuli na ko roh ni gitu pakiluti le ka badangkam ni sotu ni dokam perkemau la dia ka jingkam numbers ke jongki ki pen out numbers yangi ka jingkam majority ke jongki ki polong minority yangi sakat no pat minang pai tengah kuat perkemau tangan dia hasyo ban syong ngada kerpat jori pi baru ki pai ba bapindor kata ka jingkermen ngilak bar kotlat ko majai benriu regi dor ke jingkermen ki kandidat kepada ki kertong joko PPP ki dei ki belah I ki belah yau ki belah biang ke jengdang ke jengtit barang ni sekian bukan don ke jingshemphang banyalam ya kari ke jongi pai ba ni pa na pi tang si second bertepi ke vote ke jongpi si second ada pi bakla san senam ru kla bakla neda bakla san po senam amar kadau to pen kimau to tip baka jingkela kam song hei ru kamu nak kadiang kamu tak bangin Duai baka mana kan hap na breng hendak kau ngepi kum baka tin kong baka jingit kan bakam kalau kebayap baka kamu klan jingit kalau ru kebayap amar kadau to tip scam nalung bertakasi na filami nang ni kemaran
ban lech lagi gisam song gitau pen sapriang wanong community show ka jingkla hei ka jingkla ban kong kanuan hari disebut perkat jempi kumno bi perkat berkata ka jingkla kanuan bar ka jingkla ka penrai ka dei hai ni simpre akti jempi bidon ka bor ban perkala na ka ba sya ka ba khamba na ka ba sniu sya ka ba kham sniu ni e api pai ba kamon lai loi ka jompi namar tang si second yo ki kimeki pa hilaban kop sarong bangilaban pek ban sumar hayeng ki kor gikti rei shabar kadai ka politics ka san partai ka banri ka banda ka ban sumar ban ka bana ban thau sandur yaki nagwata banlong jingshan jong kalawai banlong trai banlong kenrat halaka jong kari pagkajay beri tarai ni kentir pa bahasa isin ngai kublay pi baro ublay dor nakat ban kerku ilang baro habang imi nang ni daga jikremen om daga jikutlat sa isin ni pai sya ublay ban thaulti ban penidenti banginlong ki baslur banginlong ki basta banginlong basyamphang banginlong sya sen sya nang tang jing soviet nama ka jing soviet kapelong pa dikari ban sya penlong lemran hakini ki balong ki bakok ni bagi kinong yalam penban ki dei kinong lilang kulay sibon ben kerku ha ka VVP ha ka VVP